Ese ni iki kiri kubera muri Minembwe? Mu gihe amahanga akomeje guhamagarira impande zihanganye guhagarika imirwano, amakuru mashya aravuga ko umutwe wa MRDP twirwaneho ufatanyije na Alliance Fleuve du Congo Mouvement 23 Mars M23 watangaje ko watwitse igifaru cy'ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Niki cyabaye, nihe byabereye? Si imirwano ishobora kugira izihe ngaruka ku mutekano wo muri Kivu y'Amajyepfo no ku biganiro by'amahoro? Tugiye kurebera hamwe ku mirwano ikomeje kubera muri teritwari ya Fizi, aho amakuru atandukanye avuga ko imirwano hagati ya twirwaneho na AFC 23 ku ruhande rumwe n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ku rundi ruhande yongeye gukaza umurego. Tugiye kurebera hamwe ibyatangajwe ku ifatwa cyangwa utwikwa ry'igifaru imirwano iri kubera nicyo bishobora gusobanura ku mutekano w'akarere. Byabereye he? Amakuru yatangajwe n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye harimo Actualité CD, Radio Okapi, Bwiza.com ndetse n'ibindi byandika amakuru ari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo avuga ko igifaru cyatwikiwe mu gace kwa Mulima muri teritwari ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Nkuko ayo makuru abivuga, icyo gifaru cyari kigamije kujya gutanga ubufasha ku ngabo za coalition zari ku rugamba hafi y'agace kazwi nka Poezelo. Hari amakuru avuga ko icyo gifaru cyaba cyari cy'ingabo z'u Burundi zifatanyije n'iza FARDC, gusa ibi nibivugwa n'amasoko atandukanye kandi ntabwo turabona itangazo ryigenga ryemeza aya makuru, nubwo byamaze kuba bitangazwa n'ubundi na bamwe mu bantu ba hafi muri MRDP twirwaneho. Ku ruhande rumwe hari twirwaneho nyine ifatanyije na AFC 23, ku rundi ruhande hari FARDC n'abafatanyabikorwa bayo. Muri iryo huriro amakuru atangaza ko harimo ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, FARDC, ingabo z'u Burundi, abarwanyi ba Wazalendo, abarwanyi ba FDLR n'abacacuro b'abanyamahanga. Izi mande zimaze igihe zihanganye mu misozi ya Kivu y'Amajyepfo, cyane cyane hafi ya za Minembwe. Kuki Minembwe ari ingenzi? Ibyo ni kimwe mu bibazo dukomeza kugenda twibaza umunsi ku wundi. Kuki tubona bakunda guhanganira mu misozi ya za Minembwe na za Bidego? Minembwe ni agace gafite akamaro kanini ku rwego rw'umutekano no mu buryo bwa gisirikare. Gaherereye mu misozi miremire bikagura ibikorwa bya gisirikare. Ni na hamwe mu hantu hatuwe n'abanyamurenge benshi cyane. Mu myaka ishize agace kabaye isibaniro ry'imirwano hagati y'imitwe itandukanye yitwaje intwaro ndetse n'ingabo za leta. Kubera imiterere y'aho hantu, kugenzura Minembwe bishobora kugira ingaruka ku ngendo za gisirikare n'umutekano w'uturere bihana imbibi. Amakuru avuga ko guhera ku mpera za Kamena imirwano yongeye gukaza umurego. Hari amakuru avuga ko twirwaneho na FC 23 basubije ingabo za coalition mu duce nka Ruhinamavi, Bidegu, Ilundu, Kalingi ndetse na Gakenke. Kandi hari n'amakuru avuga ko imirwano yakomereje no muri Mikenke, Biralomboli, Rwinsankuku. Aya makuru aracyakomeza kugenzurwa kuko impande zose zitangaza imibare ihuriweho ku byangitse, zitaratangaza imibare ihuriweho ku byagiye byangirikira mu mirwano cyangwa ku byegukanwe. Ubona ko impande zose zihanganye ahanini zigenda zirinda kugira icyo zigenda zitangaza ku bijyanye n'amakuru harya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo mu bice bagenda bahanganiramo. Ubwo rero imbere y'uko nkubwira ingaruka ku biganiro by'amahoro, reka twifashishe ikinyamakuru Bwiza.com ku nkuru banditse ifite umutwe ugira ati kwirwaneho yanditse twitse igifaru cya FDNB ni ingabo z'u Burundi. Umutwe wa twirwaneho usanzwe ufatanya urugamba na AFC 23 watwitse igifaru cy'ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo mu gihe impande zombi zikomeje gusekirana mu misozi miremire ya Kivu y'Amajyepfo. Amakuru agera kuri Bwiza.com yemeza ko iki gifaru cyatwikiwe ahazwi nko kwa Mulima muri teritwari ya Fizi.
amakuru avuga ko kiriya gifaru cyatwitswe ubwo cyarimo kijya guha umusada koalisiyo y'ingabo za leta mu gace k'ingenzi cyane ka Point Zero. Ni igifaru amakuru avuga ko ari icy'ingabo z'u Burundi. Izi ngabo zimaze imyaka hafi 3 zifasha iza Kongo Kinshasa mu rugamba zirwanamo n'imitwe ya AFC 23 twirwaneho, zifatanyije n'abarimo abarwanyi b'imitwe ya Wazalendo, FDLR ndetse n'abacancu b'abanyamurenge. Uva mu mpera z'ukwezi gushize kwa Kamena, imisozi miremire ya Kivu y'Amajyepfo yongeye kuba isibaniro ry'imirwano ikomeye nyuma yuko ingabo za Kinshasa zigerageje kwigarurira aka gace ka Minembwe gasanzwe ari ubuturo bw'abanyekongo bo mu bwoko bw'abanyamurenge. Nyuma yo kugera ku birometero barirwa muri 5 uvuye Iminembwe ngo ni muri centre, twirwaneho ifatanyije na FC 23 bashoboye gusubiza ziriya ngabo inyuma nyuma yo kuzihera isomo mu duce turimo Ruhinamavi, Bidegu, Irundu, Karingi ndetse na Gakenke. Mirwano yatangiye muri iki cyumweru, ingabo ziri mu Burundi na RDC zanirikanwe mu tundi duce turimo Mikenke, Blalombori na Rwinsankuku, ndetse amakuru avuga ko twirwaneho na AFC 23 bashobora no kuzirukana muri Point Zero. Ubona ko ingabo z'u Burundi ndetse n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uko bigenda byandikwa n'ibitangazamakuru bitandukanye hirya no hino, ubona ko bari mu mazi abira. Ubona ko rwose ibintu bikomeje kuba bibi, ko bakomeje kugenda bamburwa bimwe mu bice bagenzuraga ndetse na bimwe mu bice bari bafite amahirwe ko baribo bakomeza kubigenzura. Mu gusoza, amakuru ari gutangazwa arekana ko imirwano ikomeje gukaza umurego sozi ya Kivu y'Amajyepfo, cyane cyane hafi yo muri Minembwe ndetse na Fizi. Amakuru avuga ko twirwaneho ifatanyije na Alliance Fleuve du Congo du Mouvement 23 Mars yatangaje ko yatwitse igifaru cya coalition ndetse ko hari n'utundi duce twabereyemo imirwano ikomeye. Cyakora muri ibi bihe by'intambara amakuru ava ku mpande zihanganye ashobora gutandukana, bityo ni ngombwa gutegereza icyemezo cyangwa ibisobanuro biturutse mu zindi nzego zigenga cyangwa ku mpande zirebwa n'ibi bivugwa. Kigaragara nuko umutekano muri Burasirazuba bwa Kongo ugikomeje kuba ikibazo gikomeye mu gihe abaturage bo mu karere bakomeje guhura n'ingaruka z'imirwano. Ibyo rero abasesenguzi mu bya politiki barebeye hamwe iki kibazo buryo umuvuduko twirwaneho iriho muri iyi ntambara, bigaragara ko n'ubundi ntaho ibitero birajya, dushobora kubona intambara irushaho gukara mu gihe n'ubundi hakiri amasezerano yasinywe. Rero hano hari ingaruka ku biganiro by'amahoro. Iyi mirwano ibaye mu gihe hari ibiganiro bya diplomasi bigamije kugabanya ubushyamirane mu Burasirazuba bwa Kongo. Abasenguzi bavuga ko imirwano ikomeza gukaza imirego bishobora kugora kirwa mu bikorwa by'amasezerano yo guhagarika imirwano, angera umubare w'abasivile bahunga no gutinza gahunda z'ubwiyunge n'ibiganiro bya politiki. Niyo mpamvu imiryango mpuzamahanga ikomeje gusaba impande zose kwirinda urwo byakomeza kongera umunsi mubi. Unuko bimeze inite Quick Times News, wowe kiri gusabwa n'ukanda subscribe nimba utarayikanda kugira ngo tujye dukomeza kubana muri gahunda zitandukanye. Ikindi kandi mbifurije intangiriro nziza z'ukwezi kwa Nyakanga, ukwezi igihugu cyacu cyaboneyemo ubwigenge ndetse kukaba n'ukwezi igihugu cyacu kibohoreyemo. Ku munsi w'ejo ni tariki ya 4 no munsi wo kwibohora, wanaho muzagire umunsi mwiza. Ariko turakomeza kwa n'ubundi kuri uyu munsi muri gahunda zitandukanye za The Quick Times News, harimo amakuru agezweho, amakuru ya breaking, amakuru abasesenguranwe ubushishozi bwinshi. Amahoro n'imigisha nyagasana tanga bikomeze bibane namwe, kuba batangiye weekend mukomeze kuryoherwa na weekend.